Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Mudamaru Pau Sengi Katpariba beneficiary Singna EKYC Soidina Taunanaba Rajagi Consumer Affairs Food and Public Distribution Director na Appeal Tauri Sing Koktoktuna Poppy Pambi Thana Bohonarakpada Forest Department Amasung Police Kimioshina Kari Tauraga Laibagi Haina Hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren Hangli Amasung Donor Mantri Jyotiraditya Sindhya na Sabapati Oiduna Pangtokhiba Mifamna Awangnumpuk Namdamgu Sakut Thorangi Thabaksing Hanna Yangsinkrei AAY amasung PSS ke sengi katpariba beneficiary singna EKYC soidana taunanaba Rajagi Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Director Karam Bonona appeal tauri Akasvani Imphal ga khanan unaba mada siri Bonona hai EKYC haibasi sengi katpariba beneficiary sing adu asengbra sengdabra haibadu khangduknaba masa masagi Aadhaar amadi mobile number ga samnahanbagi thabakni Masi beneficiary kuting makna soidana tawgadaba tangai fedaba thaudang amani EKYC tawbagi thabak mapung phana loiraba matamda hana sengi kat pairiba singi marakta sasinaba yarumlabadi makhoi sing adu khandokpa ngamgani mahakna hai raja sida hojik AAY gi beneficiary lakh ama lising marputara saunga humputra ni thoi lairi aduga PSS kina lakh tara nipan lising marputara taruk satre tara mathoi lairi mahakna hai National Food Security Act ki makhada beneficiary oiriba singbu hena mayek sengna khangdukna bidamakta Department of Food and Public Distribution Government of India na beneficiary khudimakna EKYC tawba haibasi hojik tawdaba yadraba ama oire masi mera EKYC application haina khangnaba adugumba application asi sidnaraga tawbigadabani beneficiary masa masana su tawjaba yai natragana fair price shop ki agent gi khuthangda EKYC asi tawbiba yai nganna panthadana EKYC tawbiyu haibasi akhoi department ki maikaidagi haizari Singsang Singkoktok tuna Poppy Pambi Thana Bohonarakpada Forest Department amasung Police Kimioisingna Kari Tauraga Laibagi Haina Hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren Hangli Warolamada Siri Biren Hai Aikhoi Masalgi Marakta Lingjen Manadaba amasung Singsang Singkoktok Pamatamda Kari Shu Haiba Ngamjadaba Lusingba Kaya Lairambadagi Ngasigi Phibam Masi Yaurukibani Matam matamgi oina yana yanaba chatlaga lairabadi phibam sokchilakpa helakani singmai sing koktoktuna Poppy Pambi thariba sing mathakta ain ge sab saba thabak lakhatkadabani thong asi khulai paiba kangbu sing yauna tawbu oigani asiguma thong sing asina sahi amada ahum marirak ising isau thokpagi maram amasu oiribani IT road ki TY Chong subdivision ki manung chanba Kotland amasung Shansi Singsang sing da thariba Poppy Pambi sing thama chupna camp tawduna yanthatuna manganbagi thabak chathaba tangai fede hainasu Siri Birenna makhatana fongdokli Security Force singna wafam singda area domination amasung thibamagi thabak chathaduna khutsu khulai sing amasung lalawu sing fagat paleptri Raja Police ki control room na thadorokpa cherolamada hai Imphal West jila ge Sengmai Police Station gi manung chanba Loitang Sandum chingda ngarang Security Force na thibamagi thabak chathabada khusu khulai kaya marum phagat Kulai singadu ki manungda magazine aniga konaba 303 rifle ama double barrel nongmai ama single barrel nongmai ama magazine yawba 9mm pistol ama hand grenade ama nongmai maru sama taranipan detonator nipan tube launching ahum tongan tongan ba nongmai singi magazine nifan bawpheng handset mari patka helmet ama masung BP vest ani yauri Kairau wangkhem gi ngarian chingkhong de sungarang security force na khusu kulai khar fagat ki madugi manungda 12 bore single barrel nongmai ama magazine yawba 9mm SMG carbine ama hand grenade ani kilogram ani romlumba IED ama masung tear gas grenade ama yauri Amaromda akaknama pausing phangmadagi thibamagi thabuk chathabada namduna sal khaiba masung aina yadaba thabuk singna chanaba miyosing fagat paleptri Bishnupur jila gi tera urakta hangdokpa checkpoint ki ngarang security force na KCP apunbagi miyoi ama phari Imphal East jila gi kongba sograk pumleiraktagi miyoi amasu 9mm pistol amaga konana phare hairi Rajastha leriba matam helaba amanba gari sing sabkhaiba gi thabak paikhalagani haina Rajya Transport Vibhag na hairi Additional Chief Secretary Transport Anurag Baspai na thokpa cherol amagi matung inna end of life vehicles ELV category ki manung challaba matam helaba gari sing registration sing ain gi matung inna kakhthatlagani asiguma makhal gi gari sing asi authorized vehicle scrapping center sing da sabkhaiba gi thabak chathagani
सेरोल असिना मखा ताना हाई केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालयना सही असगी अगस्त कुन थोकिब हुकुम अमगी मतुंगिना राज्यस्थ लेरिबा सही 15 दगी सही कुन हेलब गाड़ी सिंह मखोगी फिटनेस टेस्ट तौरब मतुंगदा मखा ताना अमुक हना रजिस्ट्रेशन तौबगी अयाब पीगनी हारी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सभापति होइदुना अवांग नोंपुक लमदम गिलंबी थोंग याउना साउखत थोरांगी फियम सिंह हेन फगत हननबा अवांग थाकी टास्क फोर्स की मिफम अमा ngarang पांगथोखरे मिफम अदुदा खा नोंपुक एशिया गे लेबाक सिंगा फाउनबगी मरोइबो मफम सिंग वरिबा अवांग नोंपुक लमदमगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लंबी थोंग संगुटपगे नोबु थोरांग सिंग रेल लंबी इसिंग लंबी इनर्जी अमसुंग डिजिटल नेटवर्क सिंग हेन फगत हनबगी मतंगदा खनकी लालोल इटिक तौफम सिंगी फिवम फगत हननबा ngamkhai lamgi masak mathum sing hena fagat hananaba yauna tangai fadana lokhikadaba thabak tharum kayagi matangdasu mifam aduda khanaki केंद्र की हक्सल मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हाइरी कुमजाले सिंगनी 15 लिसिंगनी 13 फाउगी मनुंगदा लेबाक असिदा टीबी नाबगी चांग साद 18 हंथान मंगमलै मसी मालेमगी ओइना हंथरीबा अदुगी सरुक अनि रोमनी न्यू दिल्ली दंगरांग महाराष्ट्र की संसद सदस्य सिंगा टीबी मुक्त भारत की मतंग मिफम पांगथोकपद श्री नड्डा हाई थौसिल असि सनहनबद महाराष्ट्रना मांगजिल थाब राज्य अमा ओइरी महाना हाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तौबना अनाब मियोइसिंगी मसियोइब सिंजाकसिंग लैब मसुंग मखोइगी तंगाई फदबसिंग फंगहनब होनबद मतेंग पांगली भारतपु टीबी लैना लैतब लमदम अमा ओहननब सरकारना संगसिलिब खोंजंग असिदा मियामना मतेंग पांगमिनबसु श्री नड्डाना अपील तौकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी भारत नेवी मसा मरोमदम पुथोक्सब टेक्नोलॉजी सिंग मखाताना पुथोक्तुना भारत चौखलब लेबाक अमा ओहनबगी मंगलानसी मंगफाउनहनबद मतेंग ओइगनी ngasi phongba pauche sing maro pau singin hauzik ngangbam amukhomba leire amukhomba thagachari kiran manipur da water pollution amendment act sana hanaba ngarang rajya sabha na warib laukreba pau puna phamda ahan ba headline tawri sahi kun helaba gari singi registration renew tawba jahan khre valid oidraba singde registration kaklagni haiba pau amasu pauchi sida ani suba headline tawduna phongli sanga express manipur edition da Dikesigi manung da lisingani kun mangana Myanmar da popi thabi sang khwaidagi wangle report popi thabi maming chaliba Surachanpur ga tainaba sina set khakta da popi thabi sang sa da kuntaru henkale haba pawama su better headline tawri People's Chronicle da opposition ki MP singna Manipur da PR thamba yaningdabi kholaw lawrakpadagi Rajya Sabha da charangna ba thokre haiba pawa sigalunana सरकार मणिपुर दिल्ली दगी कंट्रोल तौनब होनरोइदबनी हाइना समाजवादी पार्टी की MP जया अमिताभ बच्चन फोंदोके वाफम अहानब हेडलाइन तौदुना फोंगली मणिपुर प्रेसिडेंट्स रूल सांगदोपगी महुत्ता मिखल पांगथोकदबनी हाइना राज्य सभा दा अपोजिशन मेंबर्सना तक्सिन क्रेब पाव होइलन पावदा अहानब हेडलाइन तौदुना फोंगली नहारोगी थौदांगदा मणिपुर की सिंगी तोंगान बजेट अमा थमनबगी वाफम चना हंदनबा सकनाइरब मियोय मंगाना भारत की प्रेसिडेंट दा मेमोरेंडम थाखरे हाइना अनिसुबा हेडलाइन तौरी स्टेट के थाकता इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की थौरम पांगथोखरे डिसेबिलिटी पर्सन सिंगदा थौना हाप चंगी चीफ सेक्रेटरी है पाव असि सनालिबागता मरुई पाविना फोंली संगा एक्सप्रेस इंग्लिशता आईडीपी सिंग डिसेंबर था मनुंगदा मयुमदा हंजिन हनबा राज्यपाल अमसुंग चीफ सेक्रेटरी दा तक्सिन खरे आईडीपी सिंगी रिले सिडिन प्रोटेस्ट थरी है पाव अनिसुबा हेडलाइन तौरी मणिपुर मेलदा सेंटरना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी लुपा कोटी लिसिंग 15 समापन काइथोले है पाव अनिसुबा हेडलाइन तौरी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता तोखाइबा हिल बजेट की मतंग दा संविधान खोंगोय नरे हाइदुना मणिपुर की संगनाइबा मियोय मंगाना राष्ट्रपति दा मेमोरेंडम पिसन खरेबा पाव मरुई पाविना फोंगली गानफ्यू मेलदा केंद्र की सिविल एविएशन मंत्रालयना इम्फाल गुवाहाटी अमसुंग दिल्ली की अहम फ्लाइट हौदोलगनी है पाव अनिसुबा हेडलाइन तौरी तमिलनाडु टाइम्स ता तमिलनाडु इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की थौरम पांगथोखरे हाइना अहानबा हेडलाइन तौरी किरण थागचरी अमुखोंबा अरोइबदा मरोय पाव अमुहन्ना सेंगी कार्ड पारिबा बेनिफिशियरी सिंगना EKYC सोइदना तौननबा राज्य की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टर ना अपील तौरी सिंग कोकतोक्तुना पॉपी पांबी थाननबो होनरकपदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमसुंग पुलिस की मियोइसिंगना करी तौरग लैबगे हाइना हानगी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेना हंगलै अमसुंग डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सभापति ओइदुना पांगथोकिबा मिफमना अवांग नोपुक लमदमगु साखुत थोरांगी थबकसिंग हन्ना यंगसिनख्रे पाव लोइजरे